chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025 nibwo Papa Francis yajyanywe mu bitaro byitiriwe Mutagatifu Agostino biherereye mu mujyi wa Roma. Ahangaha yarimo gukurikiranwa ku ndwara y'ibihaha izwi nka bronchite nk'uko kino gihe Vatikani yabitangaje. Nyuma yaho haje gutangazwa yuko afite ubundi burwayi, aho ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 kino gihe hatanzwe andi makuru mashya ku buzima bw'uyu mushumba w'imyaka 88. Ahangaha rero bavuze yuko Papa akomeje kuremba ndetse kandi ko yasanzwemo indwara ya infection polymicrobienne, iyi ngiyi ikaba ifata inzira z'ubuhumekero. Ahangaha ni nabwo byatangajwe yuko agiye guhindurirwa imiti ndetse anamara indi minsi mu bitaro bitandukanye n'ibyari byitezwe. Umuvugizi wa Vatikani Matteo Bruni yatangaje ko Papa Francis azakomeza kuvurirwa mu bitaro kandi ko ashobora kwamara indi minsi bitewe n'ibisubizo by'ibizamini byari byafashwe. Ati byasanzwe yuko afite ibindi bibazo bikomeye by'ubuzima ndetse n'ibibazo bikwiriye kwitabwaho mu buryo bwisumbuye. Vatican officials say he is still getting supplemental oxygen to help him breathe as he fights double pneumonia. Ibi ngibi bikimara gutangazwa kandi amasengesho yitwa Angelus Papa Francis yajyaga ayobora buri wa gatatu w'icyumweru ndetse n'izindi nshuro zitandukanye yahise nayo ahagarikwa kuko yahise asabwa gufata ikiruhuko gihagije. Iyi ndwara mbere yo kujya mu bitaro yari amaze iminsi ayirwaye ndetse mbere y'uko ajya mu bitaro imbwirwaruhame zitandukanye n'ubundi butumwa yabaga yageneye abantu habaga hateganyijwe uri buze kuza kubimukorera. Call for a simpler church, but those closest to him say there's nothing manufactured. Papa Francis w'imyaka 88 yakunze kurangwa n'indwara z'ubuhumekero igihe kinini ndetse amateka ye yerekana yuko mu myaka ye y'ubuto yigeze kurwara indi ndwara y'ubuhumekero maze nyuma igice cy'igihaha kimwe kiza gukatwa. Kuri ubu rero akaba afite ibihaha byose, aho Vatikani yavuze ko buno burwayi bwa Papa bukomeye. Uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi kandi bino bitaro rwariyemo ntabwo ari ubwa mbere bigezemo, dore ko yakunze kujyanwa muri bino bitaro mu myaka yari yaratambutse, nkaho muri 2023 yabazwe mu nda. Uburwayi bwe amakuru avuga yuko burimo kurushaho kumera nabi cyane ko mu minsi ishize hatangiye gutegurwa umuhango wo kumushyingura bisanzwe bikorwa na mbere ahanini ku bantu bakomeye barimo nk'abami ndetse n'abandi. Abashinzwe umutekano w'uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi mu buryo bwagizwe ibanga kuko nta binyamakuru byatumiwe, ariko kandi bukaba uburyo buzwi kuko nanone ni amakuru baje gutangaza. Bavuze ko bamaze iminsi batangiye imihango yo gutegura gushyingura Papa, aho amakuru avuga yuko we ubwe ariwe watanze ubwo burenganzira. Ibyo ngo bikaba byarabaye nyuma y'uko we n'itsinda rye bagaragaza yuko gukira ari ibintu bigoranye ndetse kandi Papa akaba yaramaze kwakira ko kuri no nshuro kuva mu bitaro kuri wari ibintu bigoye cyane. Uyu muhango wo kumushyingura rero ukaba ujyana n'ibizakorwa kuva ku kumusabira kugeza ku kumushyingura ndetse n'aho bazaba bitabiriye uno muhango bazaba bari. Papa Francis ikizamubaho cyose ntabwo bivanaho yuko ari umwe mu bapapa ba vuba bamenyekanye cyane. Yagiyeho mu mwaka wa 2013 ndetse kandi bikorwa umuhango wo gutora Papa, aho uno muhango wo gutora undi Papa mushya ukorwa n'abakaridinali mu idini Gatolika. Abangaba bose baba bateraniye i Roma. Mbere yawo kandi habanza gutangwa iminsi kugira ngo abakaridinali bose babashe kugerayo. Ubusanzwe amategeko yaragenga Roma avuga ko hagomba kuba iminsi hagati ya 15 ndetse na 20 kugira ngo bano bakardinali bose bakora umwiherero ufata iminsi wo gutora undi Papa. Hanyuma rero abakardinali bose ba Kiliziya muri bo abafite cyangwa se abarengeje imyaka 80 ntabwo baba bemerewe gutora. Ibyo ni byashyizweho na Papa Paul wa gatandatu mu mwaka w'1970, hanyuma biza kuvugururwa bishimangirwa na Papa Yohani Paulo wa kabiri mu mwaka w'1996. Abatora rero ni abakardinali bo ku migabane yose, aho bateranira muri chapelle yitwa Sistine iri Vatikani. Uyu nguyu ni umuhango ukorwa mu ibanga rikomeye kuko nta binyamakuru cyangwa se kamera biba byemerewe kwinjira hagati yabo. Muri bo nibo bemeza Papa mushya. Nyuma yo kumutora rero kardinali mukuru mu bandi niwe utegeka watoye kwemera umwanya yatorewe. Uyu nguyu umaze gutorwa iyo abyemeye, uyu muyobozi mu bandi niwe uyobora umwiherero, hanyuma akabaza abagenzi b'izina rizahabwa Papa mushya maze bakarimuha. Mu gihe cy'amatora kandi ntawe uba yemerewe kwitora, ndetse mu gihe cyo kubara amajwi y'ibyo ngibyo bitagenze neza barongera bagatangira kugeza Papa mushya abonetse iminsi yose byasaba. Uyu muhango wo gutora Papa mushya kandi ni umuhango utegerejwe n'imbaga nini y'abantu benshi hirya no hino ku isi, yaba ari abo muri Kiliziya Gatolika nyirizina
ariko kandi birumvikana nabo mu yandi madini n'amatorero atandukanye batabura kugira icyo bavuga kuri kiliziya mu buryo bwiza cyangwa se bubi. Aba nabo ni bamwe mu baba bategerezanyije amatsiko menshi itorwa rya papa. Uku gutegerezanya amatsiko menshi itorwa rya papa, kubera ibyo hari akantu wagereranya n'agahera cyangwa se nanone agatiyo ko hejuru kaba kari ku nzira irimo kuberamo uno muhango cyangwa se ano matora. Iyo hari kuvamo umwotsi w'umukara, papa bakirimo gutorwa muri make bataraboneka. Alone would produce the black smoke. Ni mu gihe havuyemo umwotsi w'umweru, papa bamaze gutorwa. White smoke, and as that smoke rose and billowed into the night air, say, Ibyo bikaba bikorwa mu kumenyesha ababa bose bafite amatsiko yo kumenya niba papa yamaze gutorwa. Aho uno muhango ugeze, Papa Francis niwe papa ruherutse gutorwa, aho amazina yahawe n'ababyeyi ari George Mario Bergoglio. Akomoka muri Argentine, akaba ari nawe wa mbere wabaye papa ukomotse ku mugabane wa Amerika. Yatoye ku mugoroba ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2013. Nuko hamwe havaga umwotsi w'umukara sohoka umwotsi w'umweru, ikimenyetso cy'uko papa yaramaze kuboneka. Ibyo byahise berekezwa n'inzogera nyinshi mu mujyi muto wa Vatikani Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani. Kino gihe muri 2013, Kardinali Jean-Louis Tolani niwe wasohotse bwa mbere imbere y'imbaga ku rubuga rwa Mutagatifu Peteri Vatikani, maze atangaza ko papa yamaze gutorwa kandi ko yitwa Francis. Kino gihe mu ijambo rya mbere yavuze yaragize ati dufite papa. Habemus Papa. Nyuma yaho papa yagiye imbere yavuga ijambo rya mbere nka papa mushya mu Kilatini, Nostro Was to pray the Lord's Prayer. aho yavuze ati ku bari mu mujyi no ku isi ndabasuhuje kandi murakoze kunyakira. Yakomeje agira ati ndabasaba ikintu kimwe mbere y'uko umushumba w'umugisha abantu, ndabasaba yuko mubanza mukamuha umugisha. Amaze kuvuga atyo habayeho guceceka ndetse no gusenga by'akanya gato, In silence. maze arangije arakomeza ati murakoze kubw'ikaze mu mpaye, tuzabona n'ejo mu misa. Ijoro ryiza muruhuke neza. Fili et Spiritus Sancti. Imbaga y'Abataliyani n'abandi bari baturutse mu bihugu by'Uburayi n'ahandi henshi bari buzuye hano ku kibuga cya Mutagatifu Peteri Vatikani bose. Aba bose bari bafite amatsiko yo kureba papa mushya, bamwe nibwo babonye umwanya wo gutaha maze bakajya kuryama. Papa Francis yabaye wa 266 mu mateka y'imyaka 2000 ya Kiliziya Gatolika, akaba yaratowe nyuma y'iminsi 2 abakardinali biherereye batora. Uwatowe yagombaga kugeza nibura ku majwi 77 ku ijana na 15 y'abari bateraniye mu mwiherero. Papa Francis ubwo yatorwaga yari afite imyaka 76, akaba yari Archbishop muri Argentine ari naho yavukiye. Kuva mu mwaka w'1998 yagizwe kardinali na Papa Paulo wa kabiri muri 2001. Mu buzima bwe kandi yakunze kenshi guhamagarira abakristo yarayoboye kwamagana ibijyanye no gukuramo inda ndetse no kwica umuntu uri mu buribwe. Ntabwo kandi yigeze yemeranya na leta ya Argentine ubwo muri 2010 yazanaga itegeko ryo kwemerera abantu kubana bahuje ibitsina. Mu magambo ye yahamyaga yuko nubwo abantu kuryamana bahuje ibitsina ndetse no kubana ari ibintu bikwiriye kubahwa nk'abandi bantu, ariko kandi kwemeza yuko bashyingiranwa ngo ari ukunyuranya n'umugambi w'Imana. Iki gihe yabipfuye cyane n'uwari perezida wa Argentine wavuze yuko kuvuga gutyo kwa Kiliziya ari ibintu byo mu myaka 1000 ishize. Papa Francis kandi yaje adakozwe ibyo gushyingiranwa kw'abihaye Imana.